Mbahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iki gicamunsi tariki 29 ukwezi kwa gatatu 2026 turi ku cyumweru. Operasiyo Rudahigwa u Rwanda na Uganda byateguye bikanagaba muri Kongo yo guca mu Kongo ibice hakavamo Republika Nord Kivu na Sud Kivu yigenga ngo yakubiswe igihwereye. Ibi bitangazwa no hoza ni Minisitiri w'Abanyamahanga Ambassadeur Dr Anastase Gasana. Iyo operasiyo ngo yaburijwemo n'u Burundi turabigarukaho muri aya makuru. Naho guverinoma ya Canada iri mu nzira yo kwambura Willy Manzi umwe mu bayobozi bayumvatwa muri Goma akaba ari na vice guverineri ubwene igihugu bwa Canada nyuma yuko yabeshye leta ko ari umunyarwanda ubwo yasabaga ubuhunzi kandi mu by'ukuri avuga ko ari umukongomani. Naho itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane ni mu minsi 3 iri imbere niyo tariki ya nyirantarengwa yahawe Kagame na Museveni kwa batakibarizwa ku butaka bwa Kongo. Amakuru atari ivumba avuga ko kuwa gatanu amakamyo asaga 27 ya gisirikari yaratwaye abasirikare yagaragaye yinjira ku butaka bw'u Rwanda ava muri Kongo. Biravuga ko ku mupaka w'u Rwanda na Kongo hakomeje gushirwa ingabo nyinshi n'ibirindiro n'ibirindiro bikaze nk'ingamba z'ubwirinzi buri kwimurwa buvugwa muri Kongo bushyirwa ku mupaka nk'uko Leta zunze Amerika yabisabye. FRDC igoma ifatwa na Bukavu bavuga ko ari reprise strategique, naho izi nyeshyamba FC23 RDF ubu gusubira inyuma kwabo iyo babejejwe bari kuvuga ko ari repositionnement strategique. Turabigarukaho muri aya makuru. Naho ngo hari ababyeyi bangisha abana leta, ibi biratangazwa na Minisitiri Dr Bizimana, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mbonera y'igihugu. Dr Jean Damascene Bizimana yagaragaje ko hari abana bafite urwango rukomeye ku gihugu ndetse n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Abatavuga n'umutegetsi bashinja uyu minisitiri kuba minisitiri ushyigikiye ivangura ndetse agacamo ibice abanyarwanda. Aha bakanamubaza bati ninde upima urwango arupimira he? Ngayo nguko turaza kubigarukaho muri aya makuru. Ariko hagati aho umunyamakuru Etienne Gatanazi aherutse kubaza Bizimana ko avuga ibi mu gihe cya Jenoside atarari mu Rwanda ngo yaza kuba ayirimo biba byaragenze gute ko byari kuba induru. Tukiri ku bya Jenoside ngo kwibuka Jenoside ku nshuro 26 bizaba induru mu karere iby'iyi Jenoside ngo nibabyemerana no babyumva, kandi abatavuga n'umutegetsi nabo nibemera inyito FPR yahaye aya mahano yiswe Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikibazo cy'Abatutsi mu karere gikomeje gufata indi ntera, aho bamwe muri bo batangiye kuvuga ko nawe bahaye akazi ngo bavugire aha n'abanyamurenge babwira Perezida Paul Kagame ko batamutumye ngo ajye kubarengera. Abatutsi rero ubwoko bw'Abatutsi bukomeje kuba ikibazo mu karere, ababwitwaza n'ababugendera inyuma kugira baharanire inyungu zabo. Turabigarukaho muri aya makuru no ku nyito za Jenoside zagiye zihinduka. Bahaye ikaze rero kuri No Light Talk Show, aho dukubitira ikinyuma ku bure kora subscribe na like, ikindi wiyandikishe mu bamambare bacu. Operasiyo Rudahigwa ivugwa ko ari operasiyo u Rwanda rwagabyemo igitero rufatanije na M23 na FC ndetse na leta ya Uganda nk'uko bitangazwa na Anastase Gasana, Minisitiri w'Abanyamahanga. Ngo icy'Abatutsi bise rero Rudahigwa operations muri Congo DRC ngo cyakubiswe umutwe ku rukuta rw'amabuye rwitwa Force Nationale Burundi. Kagame ngo yagiye yigamba ko aribwa gutera Burundi amaze kubivuga ngo aba CNDD-FDD baramwishiye ngo jabuka Akanyaru uze tukumese. Dr Anastase Gasana avuga ko Kagame yahise atinya kwambuka Akanyaru nuko ajya gushaka Abatutsi b'Umurenge ngo bamufashe gufata no kwigarurira umujyi wa Uvira kugira ngo awukoreshe nka bazariyeri mu mugambi we wo gutera Burundi maze abanzirize Bujumbura. General Neva ngo yamukinnye uruvangitirane rwa strategie politico-militaire na diplomasi ku buryo Kagame ngo byamucanze namenye ikimukubise akayoberwa uko avuye Uvira ndetse akahatsinirwa burundu. Force Nationale Burundi ngo niyo yaburijemo uyu mugambi wa Operation Rudahigwa.
operasiyo Rudahigwa yaje mu matwi y'abantu benshi nyuma y'uko General Muhoozi yavuze ko operasiyo Rudahigwa ifatanijemo na leta y'u Rwanda cyangwa se na Perezida Paul Kagame y'itanko kugira ngo bagabe igitero kuri Kongo kizabohoza iki gihugu ngo hahoze ari u Rwanda muri Nord Kivu na Sud Kivu. Iyi operasiyo Rudahigwa yagiye ivugwa cyane ni mu gihe abanyamerika nabo basaba leta y'u Rwanda RDF M23 AFC kuva muri Kongo. Naho itariki ya mbere y'ukwa kane niyo tariki nyirantarengwa yahawe ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame na Museveni kuba batakibarizwa ku butaka bwa Kongo n'ingabo zabo. Amakuru atari ivumba avuga ko kuwa gatanu ushize amakamyo asaga 27 atwaye abasirikari yagaragaye yinjira ku butaka bw'u Rwanda ava muri Kongo. Biravugwa ko izi ngabo ziri kuva muri Kongo nyinshi ziri kujya ku mipaka zikashira ibirindiro bikomeye. Amakuru atari ivumbi kandi akavuga ko abari kuva Kongo bose batari kurenga ku mupaka w'u Rwanda ahubwo bari guhita bahashyira ibirindiro, ngo hari ibirindiro bikakaye cyane. FARDC bw'umujyi wa Goma wafatwaga na Bukavu bavuga ko bakoze repli strategique mu gihe AFC M23 ibice bari kuva mu za Rubero n'ahandi abari ko bazanga bimeze gute, bari kubabwira ngo ni repositionnement strategique cyangwa se kongera kwiorganiza. Hagati aho amasezerano ya Washington avuga ko bagomba kuba bavuye muri Kongo bitarenze tariki ya mbere y'ukwezi kwa kane. Ibi abasengurira politike hafi ndetse n'abari mu iyo migi naho abo baturage batuye n'izo nyeshamba zakoreraga bavuga ko bari kuhava kubera igitutu Perezida Trump ndetse na Leta z'Amerika Amerika babashizeho zo kubavuye muri Kongo igitaraganya. Kwibuka Jenoside 2026 hari abasengura politiki bavuga ko bizaba induru mu karere iby'iyi Jenoside ngo ni babyemera kandi abatavuga n'ubutegetsi nabo ni bemera inyito FPR yahaye aya mahano yiswe Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikibazo cy'abatutsi mu karere ariko nacyo gikomeje gufata indi ntera aho bamwe urugero nk'abanyamurenge baherutse kwiyama Perezida Paul Kagame bavuga ko batamutumye kugira ngo abavugire. Bavuga ko aba batutsi bavuga ko leta y'u Rwanda ndetse n'ubutegetsi bwa FPR inkotanyi bukoresha abatutsi mu guharanira inyungu zabwo ndetse no gusahura ubukungu bwa Kongo butitaye ku bantu bapfa imyaka 30 yarashize. Jenoside kandi yakorewe abatutsi bivugwa ko yagiye igirwa igikoresho na leta ya FPR inkotanyi mu kutsikamira, kwica, gushimuta no guhohotera umuntu wese utavuze rumwe n'ubutegetsi. Aha bagaruka ku muntu nka Kizito Wayirokotse ariko leta yaje guhitana kubera kuririmba ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda muri rusange. Hagati aho tubibutse ko mbere muri za 1994 Jenoside yakorewe abatutsi amahano yabaye mu Rwanda yitwaga itsembabwoko n'itsembatsemba. Yaje guhinduka rero muri za 2000 bihinduka Rwanda Genocide cyangwa Jenoside y'Abanyarwanda. Hanyuma sinzi icyateye FPR inkotanyi abasengura politike basobanura ko leta itigeze isobanura impamvu yashatse guhindura inyito nuko bajya muri Loni basaba ko iyo nyito ihinduka ikitwa Jenoside yakorewe abatutsi. Abanenga ubutegetsi bwa FPR inkotanyi basanga ngo kuba byaravuga ko ari cyangwa kuri tsembatsemba cyangwa se Jenoside y'Abanyarwanda bitarahaga urw'inyagamburiro FPR kuko byasabaga ko hashyirwamo n'abahutu bishwe muri ayo mahano, ariko inyito y'ubu ikabibakuramo kuko ivuga ngo ni abatutsi gusa. Hagati amakuru yacu tuyazorize kuri Minisitiri utavugaho rumwe muri politiki y'u Rwanda, Minisitiri Dr Bizimana avuga ko hari ababyeyi bangisha abana leta yabo. Uyu Minisitiri yagaragaje ko hari abana bafite urwango rukomeye ku gihugu ndetse n'ingengabitekerezo ya Jenoside ariko atari bo byaturutse ahubwo byatewe n'ababyeyi babajya mu matwi babeshya ko leta yabarenganyije. Umunyamakuru Etienne Gatana azarutse kubaza Bizimana ko ibyo yivugisha abivuga kandi atarari mu Rwanda mu gihe cya Jenoside ngo yaza ko haba byari kugenda gute. Bizimana akunda kunengwa n'abatavuga mu butegetsi ko ari minisitiri uvanguraho kunga akaba ateza akaduruvayo ndetse n'amakimbirane aho kuzana amahoro n'ubumwe n'ubwiyunge. Bizimana yahawe inshingano avuye muri CNLG komisiyo yo kurwanya Jenoside, bikaba binahuzwa kuko umuntu urwanya Jenoside yakorewe abatutsi andi moko abatayareba nk'uko abatavuga mu butegetsi bakunda kubisobanura. Reka rero tubashimire makuru yacu yo kuri iki gicamunsi, nizere ko mukomeje kugira icyumweru cyiza.
agatabo kandi tubabwira ngo amakuru yacu naho ku munsi w'ejo kuwa mbere ku isaha ya saa 12 za mu gitondo. Kora share, subscribe na like muri Twitter ikinyuma hakubuye biyarikishije mu mamambure bacu kugira ngo dukomeze tubagezeho amakuru yigenga kandi itangazamakuru ryisanzuye ritari ryandika ibyo ryabwiwe na leta. Uwiteka abane namwe. Bye bye.